dore ibitangaza Imana idukoreye. Iki ni ikintu kitazibagirana muri Afurika. Nimubifate nk'ibyoroshye, aho Aisha Speed avuye mu Rwanda yerekeje Kenya. Kenya naho yahakoreye ibitangaza, dore abantu wagira ni Papa Leo 10 na bangahe bitabye Imana bagiye gushyingura kabisa. Dore abantu ni ikivu, wagira ni stade Amahoro isohotse hanze neza muri arena. Ni abantu benshi cyane bari bategereje Aisha Speed hariya muri Kenya. Ikintu bakoze bageze muri Kenya nawe baramwakira nk'uko uzi ukuntu mu Rwanda twamwakiriye. Bamwugaburira ku biryo gakondo byaho. Aisha Speed arakomeza aragenda agera ahantu mu bantu benshi cyane kabisa, benshi cyane nta n'ahantu bahure nabo yari ari kumwe hano mu Rwanda. Ni ibintu bitangaje cyane, benshi cyane yahuye n'abasitari baho kabisa. Harimo akana gatoya, kari akana kameze nk'akadongo, kari akana ubona utamenya ukuntu gaforomye nyine ukuntu mu maso. Yahuye nako, ngira ngo nako muri kukabona muri screen kabisa, nako yahuye nako. Ikindi kintu cyabaye, bamujyanye mu ndege, bamujyanye ahari indege, bamugurutsa mu ndege ari we pilot kabisa. Icyo nacyo ni ikintu bamukoreye. Niho show yarangiye. Murabizi yuko byanagenze neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndakeka ibintu ari fresh cyane. Abantu bari benshi cyane, hafi no kumuhitana muri Kenya aho birakaze. Muri Kenya baritabira we. Muri Kenya baritabira kabisa, kuko nawe ukuri kubibona ni abantu benshi umva. Ahantu bahuriye rwose bari bahateguye. Iyo hakiza kuba hato, abantu bari kuhapfira ari benshi. Sinzi niba batanapfuye, gusa nta kintu bari batangaza. Gusa ariko twebwe uko twihera amaso, yari umuvundo. Wumve yuko Aisha Speed ukuntu yidagaduye ari mu Rwanda, ntago ariko yidagaduye ari hariya muri Kenya. Kuko yari benshi kabisa, nawe ubwe iyo atusha gato bari kumukandagirana kabisa, kuko mabonso ze zari ziri hafi no kugira ngo atambuke ave mu modoka. Ewana babanje kujya imbere bashaka inzira pe. Bari benshi cyane. Live ngira ngo mwayibonye, yari ifite live ye, noneho yagezeho igira abantu miliyoni 48. Ewana nawe biramutungura, bashimira aramoka kabisa, bitewe n'ibyishimo yari afite. Abantu miliyoni 48. Ndakeka mu Rwanda twebwe yarageze ari miliyoni 47, ariko zabaye n'8 rwose. Aravuga ati ewa felicitations, thank you my guy. Arabashimira byatari. Yari show imeze neza, ifite abantu byonyine. Yari ifoto pe. Yari ifoto. Icyo ni cyo abanyamerika babonye ko u Rwanda, Kenya, Afurika muri rusange twebwe dushoboye kabisa. Dushoboye natwe, turiho nk'abantu nk'abandi. Aisha Speed hari ikintu aje kuba yamarira Afurika, kuba yitembereyemo abanyamerika bakabona ko muri Afurika hashoboye. Wowe kanda subscribe, urayikinga ino video, unayisharinge, ubundi urakomeza ubona ibiganiro nk'uko icyo mu Rwanda wakibonye, cya Kenya urakibonye. Urakomeza ugenda ubona ibindi biganiro byaho Aisha Speed agiye kugenda agera mu bice bitandukanye, dore ko azagenda mu bihugu 20 byo muri Afurika, akahita asubira iwabo muri Amerika. Ciao.